Ivan Penava je mene napao u jednom podcastu 15.11. pred dane sjećanja. Jer sad znam da gleda moja majka ovu emisiju, ali morat ću izgovoriti. Meni je bilo najviše strah da moja majka ne vidi tu emisiju pred te dane. Izgovorio je takve gadosti da sam ja morao jednostavno podići tužbu. Tražit ćemo 20.000 eura naknade štete, odvjetnik i ja. Tih 20.000 eura kad dobijem, ja ću dati 200.000 eura i napravit ću fond za djecu poginulih branitelja i njihove unuke, jer to je sve manje djece koje mogu studirati, da pomažemo u školovanju, napravit ću jednu zakladu. Ja sam dijete poginulog branitelja. Imao sam 20 godina kada je moj otac ubijen. Kada je padao taj dio Sajmišta, 15.9. Moj otac je otišao iz rodne kuće, otišao je do našu obiteljsku kuću gdje je bio njegov brat i njegov otac i majka. Stjepan. I došao je tamo do toga, to već sve gorilo. Našao je jedno truplo koje je bilo poluizgoreno. Više se nije mogao vratiti po moju majku i brata i sestru. Ja sam tada bio u Osijeku po jednoj sasvim drugoj stvari i imam svjedoke zašto sam bio i šta sam trebao nabaviti da pošaljem ljudima koji su trebali jednu ozbiljnu operaciju napraviti kontra agresorske JNA, trebao im je eksploziv za to. Taj on tih ljudi koji je tada to sa mnom radio je završio 8 godina u zatvoru. Ne smijem imenovati, ne znam gdje je taj čovjek i nemam dopuštenja njegov da imenujem, ali na sudu ćemo i to proći. I tad me nazvao otac koji u tom trenutku mislio da je sve izgubio. I suprugu, i sina, i kćer, i oca, i majku, i brata. I tražio da vam dam riječ da se neću više vratiti u Vukovar. Ja sam dao riječ mom ocu i nisam se vratio. I to su odnosi između mene i mog oca. A ovi koji su u to vrijeme već bili u Zagrebu, u Varaždinu, nemaju pravo o tom pričati. Nemaju pravo o tom pričati jer ne znaju o tom ništa. Ja sam odmah sutra dan prijavio u pripadnik rezervnog sastava Zbora nagradne garde. Slavko Barić mi je potpisao tu iskaznicu. I prijavio sam se u glavni stožer, pošto sam bio protuzračne struke, javio se odmah da budem u toj funkciji gdje su me pozvali. Pa isto ima ta potvrda u borbenom sektoru. 313 dana. Pa i to me ponukalo, isto odmah kažem, zašto ovo sve skupa radim. Jer me puno mojih suboraca rekla da je on normalan. On je tu pripadnike glavnog stožera Hrvatske vojske nazvao ljudima koji ispijaju čaj. Ne smijem ih imenovati kome sve zvao, ali samo nek zna da je tu su bili pripadnici Zrinskih, Frankopane, Kobre, interventni vodovi. Znači, neko to može pričati samo onaj ko nema pojma što se događalo. Pa evo i to ćemo, već kad pokazujemo sve, pokazat ćemo i taj izvod. Evo, moj otac, čin pričuvnog časničkog namjesnika, posthumno. Čekajte, dajte mi to. Pa recimo, mi smo tako obitelj, čak i moja majka bila u vojsci. Pa i ona je dobila pohvalnicu iz rata. Toliko o tom dijelu. Toliko o tom dijelu koji je, ne znam šta bih rekao, mislim da ne može se niže pasti od toga. Vama je on nekoliko dana prije nego što je vaš otac zapravo stravično nastradao na Veleprometu, on je se drznuo čak reći da nije niti bio tamo. Pa po njegovom iskazu ispada da moj otac je, kako on to uvijeno priča, maltene ispalo da je bio na drugoj strani. Tako to kad se... Kakvi su to ljudi? Mislim, meni je to sad teško, meni je ovo najteža emisija. Ja zaista... Meni je teško ovo voditi, ali... Ma dobro, vodit ćemo. Prošli su mi puno gore stvari, pa ćemo proći ovo. Kada ste uhićeni u Srbiji i zbog čega? Da, to je jedna od tih stvari koje smo... Kaže da ste u Penava da su on rekao da sam ja 92. uhićen. 92. Evo ovako se piše, gledatelji se piše 92. Piše se 29.6.2000. 2000. godine, Vojni sud u Beogradu. Čirilica je, onda sam bio uhićen kad si išao tražiš oca pokojnog. Trebamo tražiti ove iz Novosti da prevedu, koje financiraju Penava i Dabra. Ali evo, samo nek se vidi gore datum kad je to bilo i to je
originalni dokument. Znači, vi koji je ste moja uhićeni u supruga Beogradu našla, tako da 2000. to- a ne 92. kao što A kažete. 2000. naravno. A zbog čega ste uhićeni? Pa uhićen sam zato što sam išao preko, išao sam tražiti oca i Nakon mirne reintegracije. nakon mirne integracije, prvi put kad sam dobio bilo kakav papir da mogu ići preko. Tad se u Srbiju nije moglo ići, išao se sa onim nekakvim pograničnim iskaznice. Ja sam tad riskirao jako puno jer sam znao da to ti ne daje nikakav diplomatski imunitet ni pečat. Uhvaćen sam i dobro, tad sam i dobio sam i presudu nekakvu, ali ne 92. naravno. Pa onda ćemo, ajmo sad o tim svim lažima, završimo s tim lažima i papirima. Kaže da sam ja pljačkao srpske kuće i živi svjedok mu je Drago Hedl. Koji je pisao protiv njega da nešto I da sam lješnjaci. presuđen za to, pa onda evo ovako ćemo. Pa ja ću pokazivati papire, neko ne zamjeri što pokazujem papire. Tu piše lijepo da je Čak mi ih niste htjeli unaprijed. optužba je odbijena, na moj rođendan je odbijena 10. listopada 97. Optužba je odbijena, znači ne govorimo o nikakvoj presudi. Koje godine? 97. godine. Dakle, potpuno nije optužba odbijena. 94. koju sad spominje tu kad on ima 20 godina. Imam sestru koja je od mene mlađa 4 godine, imam brata koji je od mene mlađi 10 godina. Imam majku koja je teško stradala, imam didu kojeg sam izvadio tek 92. u 4. mjesecu teškim mukama izašao van, pred kojim su ubijena oba njegova sina, jedan pred podrumom, drugi u veleprometu. I ja moram sačuvati obitelj, moram se baviti, ja moram vući, moram raditi. Otvorena firmu 94. Taj sladoled u BiH 96. tek prvi put razvozim, Ivane, 96. Ima i opet živi svjedoci fakture. A zašto imena, prezimena. razvozite vi sladoled? Tam je bilo malo onako opasno. Pa zato što niko nije htio to raditi u to vrijeme. To su bili poslovi To je bilo za Uprofor. Pa to je bilo i za Uprofora, radili smo mi i po ostalim trgovačkim lancima, ali niko u to vrijeme nije htio ići po Bosni. Pa u Bosni je to vrijeme bilo, divlji zapad je bio, što mi pričamo. Trebalo je skupiti hrabrost i to raditi. Ja sam prvi novi auto kupio Forda, ako se smije reći, mislim da je bio Mondeo ili ne znam šta, bio 2001. godine. A evo, pošto tako pričamo o svemu i A svačemu. gdje su tada Penava i njegov otac? U to vrijeme Penava vozi Audi A6 registarskih oznaka SB 618BB, koje je vlasnik tvrtka Borovo Standard uzela na leasing, nakon što njegov otac nije platio 2 rate. I to vozilo je izuzelo leasing kuća, tako se mislilo. Međutim, taj isti Audi nakon par dana je pred kućom jednom od nekretnina koji su vlasnici Vukovar i obitelj Penava. I gospodin Ivan Penava tada dobija punomoć, ne zna se kako, u svog oca, direktora Borovo Standarda, i razbije jedanput taj auto pod utjecajem alkohola tih godina. Tako živi zlatna mladež. Ja sam već te 2002. dolazim u Vukovar i kupujem halu po halu i teško se zadužujem sa svojim partnerom, tadašnjim Juricom. Teško se zadužujem i malo te ne propadam u tom trenutku jer sam htio vratiti život u taj Vuteks koji je bio preko puta moje rodne kuće. Otvaram tad podunavsku slobodnu zonu, ulažem 38 miliona kuna, zadužujem se do grla. Tek 2009. vraćam te kredite, jer su mene i tad ponosile emocije, jer se nisam mogao gledati kako to se skupa. Zapošljavam 400 ljudi tada u tome. To je bilo najveće ulaganje u Vukovar. Nakon povratka, 10 godina, moje ulaganje u Vukovar je bilo najveće ulaganje u Vukovar. Dokle je to došlo naše društvo da vi ovdje morate pokazivati potvrde o stradavanju oca kojeg niste ni našli? Pa evo, ja sam nas bio i u Ministarstvu branitelja. Evo, već kad pričam i o tome, iskopavaju se i na Petrovačkoj doli i u Negoslacima. Iskopavaju se grobnice. Osim mog oca, još tražim 2 rođaka su tamo. Još uvijek nisu nađena. Iz tih razloga, iz same, kako rekao, te grobnice su, ne znam, ne bi trebao to ni pričati, ali u teškom stanju su te grobnice i to je 3 put prebacivano i to su rasute kosti. Teško je dokazati DNK, a pošto je 3 bliska srodnika su tako, nama je još teže to sve skupa naći. A gledajte ovako, onaj ko nije prošao muku, ko je samo čuo za muku, njemu je lako o muci govoriti. Taj ko ne zna šta je muka, ko je tako čuo iz filmova i čuo iz kafića, ko čemu se priča, njemu je to potpuno lako i on to tako ofrlje priča i ne zanima ga to ništa.
A onaj koji je u životu prošao kako je prošao, njemu nije lako o tom pričati i neće potezati. Ja nisam čekao 10 dana uopće da ovo mogu odgovoriti. Iz razloga prošli su bili ovi dani koji su bili. On je uvrijedio puno ljudi koji su dali živote. Mislim, on isto tako poziva se na ljude koji su... Pa ja sam bio isto jedinici kao Marko Živković. Pa ja znam te ljude. Cule uvrijedio. Ja sam bio sa Antonom Radošem. Ja znam te ljude, Antonom Radošem. Ja sam te ljude poznavao osobno. Ja znam o čemu pričam. Pričali su neki ljudi da se... Ja znam o tim ljudima, kako vam rekao, ti godina... Znam kako je bilo i što je bilo. Na koji način su ti ljudi pristupili, kako su izgubili živote, kako su čista srca došli u obranu Hrvatske. To je s jedne strane. S druge strane, on je uvrijedio cijeli glavni stožer Hrvatske vojske, mislim. To je meni je nevjerovatno da neko može tako blebniti i ostati živ. Da ono kaže glavni stožer Hrvatske vojske, aha, kaže, on je došao 1991. glavni stožer Hrvatske vojske i onda to povezuje s nekom operacija Labrador opera na osnovu ničega, na osnovu nekakvih svojih fatamorgana u glavi. On je tu uvrijedio jako puno ljudi koji su pošteni i koji puno ljudi tih mene izvalo. Koji su vidjeli na ovim snimkama, ovi svi su na Sajmištu se htjeli samo slikati, htjeli su zapaliti svijeću zajedno sa mnom, jer ne mogu vjerovati što čovjek radi. Ne mogu vjerovati što čovjek radi. Ne mogu ni ja vjerovati što čovjek radi. Kažem vam, ovaj način kako on sad trenutno radi, to je najbitnije totalno ogaditi bilo kakvu desnu suverenističku ideju, jer oni su je davno napustili, oni više ne žele o njoj pričati, oni više nisu na tom brodu, njih to ne zanima. Sad treba ogaditi što više nas ogaditi, da budemo svi isti, da na neki način budemo svi u tom blatu se valjamo. Ne možemo mi biti isti. Ne možemo mi biti isti iz jednog prostog razloga što ja sad kad pričam o ovome svemu, ja vam tu donesem papire i pokažem vam papire. Imam žive svjedoke, imam životni put koji mogu pokazati bilo kome. Te insinuacije koje on tako govori, to su, ja sam mnogo namjerno tu neke stvari pročitao kontra njega, to su stvari koje ja ću stati za tih, evo nek me tuži za to. Pa izađemo na sud. Može i to jedan razlog zašto supruga radi u Borovu, jer se neke stvari možda treba i sakriti. Ali ne znam, o tom neću pričati. Međutim, mislim da je to politički najbitnije, da se želi ogaditi bilo kakva ideja. Da više ne smije niko biti koje god s desne strane, da to neko valjanje u blatu, da su neki ljudi sumnjive prošlosti, sumnjivog morala, ljudi ko zna kako su došli svog kapitala. Domoljublje je mukotreban rad za domovinu, domoljublje je kad gradiš, zapošljavaš ljude, isplaćuješ plaće, baviš se cijeli život, nije ti ništa teško, baviš se višim ciljevima i pokušavaš napraviti oko sebe okruženje koje je zdravo, gdje kako ti radiš svoj posao i oko sebe tako raste i tvoja domovina. Nije domoljublje sakrit se iza nekih parola i nakon toga daj 500. To nije domoljublje.